লগতে আমার অতিথি আমার মুলাকান্ত ডাঙৰীয়া তথা মুন্না বাইদেউ লগতে আমার বৰাং ডাঙৰীয়া र म पनि सानैबाट आन्छु गरेँ आप्छु गरेँ र हाम्रो जुनमै छात्र छात्री वा सानो नानीहरू रहेछ र आज जम्मै जुनाई वा कुनै पनि काउन्सिलको अन्डरमा कुनै पनि गाउँले यस्तो भव्य पाराले सायद खेल महारण गरेको छैन होला। म खुदै लखी नेपाली बस्तीको बासिन्दा हो। तपाईलाई थाहा छ लखी नेपाली बस्ती आजको गाउँ होइन। 1951 मा हामीले प्रतिष्ठा गरेको अरे र आजसम्म हामीले पनि गर्न सकेको छ र यो एउटा शिक्षा हामी लिएर जान्छौँ यहाँबाट यो रहेछ र आज जम्मै जुनाई वा कुनै पनि काउन्सिलको अन्डरमा कुनै पनि गाउँले यस्तो भव्य पाराले सायद खेल महारण गरेको छैन होला। म खुदै लखी नेपाली बस्तीको बासिन्दा हो। तपाईलाई थाहा छ लखी नेपाली बस्ती आजको गाउँ होइन। 1951 मा हामीले प्रतिष्ठा गरेको अरे र आजसम्म हामीले पनि गर्न सकेको छ र यो एउटा शिक्षा हामी लिएर जान्छौँ यहाँबाट। বাইদেউ লগতে এইখন এৰিয়াৰ এইখন জেগাৰ আমাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন দল সংগঠনক নেতৃত্ব দিয়া তুলৰাম মৰাণ ডাঙৰীয়া লগতে আকচুৰ বিষয়ববীয়া আৰু ইয়াত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ আক্ৰাছৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কিছুমান বিষয়ববীয়া আছে। তেখেতলোককো মই শলাগ লৈছোঁ এইখন সভাত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে। আৰু এইখন গাঁৱত মই এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ, মই চাইছোঁ ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে। युथ क्लबको उद्योगमा 7th एनुअल स्पोर्ट्स विक माने 7वां खेल महारण जुन चाहिँ शुभारम्भ गर्नुभएकी कोरैबारीवासी वा यहाँको आक्सु कोरैबारी आञ्चलिक कमिटीले हामीलाई निम्ताएकोमा विशेष गरेर जम्मै कोरैवासीलाई म यहाँबाट धन्यवाद टक्राउँछु। र आज यो अनुष्ठानमा उपस्थित हाम्रो सबैको सम्मानीय टीएमपीके को प्राक्तन सभापति प्राक्तन ईसी साथै जुनाई जिला समृद्ध जनशक्ति असमको सम्मानीय सभापति श्री मुलाकान्त देव साथै उपस्थित हाम्रो बहिनी प्राक्तन सिगा अञ्चलिकको सभानेत्री र वर्तमान मध्य जुनाई जिला परिषदको सम्मानीय सदस्य श्रीमती मुन्ना दले पाटिल बहिनी साथै उपस्थित हाम्रो तेलेमको ज्येष्ठ नेता र वर्तमान पश्चिम जुनाई समवायको सभापति श्री तुलाराम मराण देव यहाँ उपस्थित जम्मै यहाँ मैले खास थाहा पाएन यहाँ माने हाम्रो बोडो सम्प्रदायबाट बर्मन सम्प्रदायबाट राजवंशी सम्प्रदायबाट र अन्य सम्प्रदायको सम्मानीय नेतृवृन्द एमएलए सरको खेल महारण जम्मै गाउँबाट निस्किरहेछ र यो गाउँकै जुन चाहिँ यो उठेर आएको जुन चाहिँ नयाँ प्रतिभावनाहरू गएर ठुल्ठुलो सहरमा उहाँहरूले नै सकेको छ र सुविधा पाइरहेको छ। आज हाम्रो गोर्खा नेपाली भाषीहरू तपाईले हेर्नुहोस् भारतको प्रथम फुटबल खेल्ने श्याम थापा एउटाको याद राख्नुहोस् भारतको प्रथम फुटबल खेल्ने खेलाडी थियो श्याम थापा। उहाँले 1977 बाट नै इस्ट बेंगल क्लब भएर 1986 सम्म फुटबल खेले र फर्स्ट भारतको प्रथम फुटबल क्याप्टेन थियो बाइचुङ भुटिया। ऊ पनि सिक्किमकै थियो र त्यहाँपछि सुनिल छेत्री वर्तमान अहिले रिटायर्ड भयो। ऊ पनि भारतको फुटबल खेल्ने थियो, क्याप्टेन थियो। र आज जितु राई छ यहाँ उइसमा यो आर्चरीमा छ जितु राई। आज यो हाम्रो छेत्री थियो नि के नाम थियो रे उमा छेत्री क्रिकेटमा इन्टरनेशनल प्लेयर अन्तर्जातिक प्लेयर हो र कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो गोर्खा जुन नेपाली भाषी छ कुनै पनि खेलमा कुनै पनि अञ्चलमा कुनै पनि राज्यमा हामी पछि हटेको छैन।
र आज म एउटै कुरा भन्छु, नयाँ जुन चाहिँ उठेर आएको प्रतिभावान छात्र छात्रीहरूलाई तिमीहरूले यहाँबाट सुरु गर्नु। यस्तो ठुलो मञ्च सायद हामीले भेट्दियौँ। आज कोरेबारी गोर्खा युथ क्लबले जुन चाहिँ मञ्च तयार गरिदियो, आज 7 वर्ष भयो र त्यसको लागि सधैँ हामी रेडी छौँ। हाम्रो जेटकेन बहिनी पनि रेडी छ, हाम्रो मुलाकान्त साथी पनि रेडी छ, हाम्रो तुलराम भाइ पनि रेडी छ। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि समयमा यदि सहायता गर्छन् हामी रेडी छौँ। मिसिङ अटोनोमस काउन्सिल तर्फबाट मेरो साथी इएम छ, माने स्पोर्ट्सको अनिल पाएङ, यहाँको जम्मै जति पनि हाम्रो यो यसको जुन चाहिँ छ माने यो अर्गनाइजरहरू उहाँहरूले मलाई भेट गरेर निश्चय के हामी काउन्सिलबाट सहायता गर्छौँ भनेर म तपाईँलाई कुरा दिएँ। र आज यो जुन चाहिँ अनुष्ठान छ, जुन चाहिँ खेल महारथ छ, त्यसको शुभारम्भ गर्नुको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो सानो वक्तव्य यहाँ समाप्त गर्छु। हार्दिक धन्यवाद। 7 মানে এসপ্তাহৰ এটা খেল কম্পিটিশ্যন ইয়াতে পাতিছে। ইয়াতে আমাৰ আয়োজক মণ্ডলী, ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ সন্মিলিত গণশক্তি জিলা শক্তিৰ সভাপতি মুলাকান্ত পেগু ডাঙৰীয়া, ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ পদুম ৰায় ডাঙৰীয়া ইচি, আৰু ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ পশ্চিম জোনাই সমবায় সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি তুলৰাম মৰাণ ডাঙৰীয়া, ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আই মাতৃসকল, ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি এটা ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব। মই বহুখন গাঁৱত ঘূৰিছোঁ, আচলতে বহুদিন খেল মহাৰণো কৰিছোঁ পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰাও, কিন্তু এনে এখন গাঁও দেখা নাই যে এখন গাঁৱৰ মানুহে, এখন গাঁৱৰ এটা সন্থাই মিলি পিনি, গাঁৱৰ মানুহে মিলি পিনি অকল গাঁৱত এটা কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগে বুলি ভাবা এটা গাঁও এখন মই ক'তো পোৱা নাই আমাৰ জোনাই এৰিয়াত। গতিকে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনে এটা আপোনালোকে এটা ভাল এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি ছাৰে ক'লে, আমাৰ পদুম ৰায় ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আমাৰ কিমান খেলুৱৈ হৈছে। তেখেতসকল মহানগৰৰ পৰা খেলুৱৈ হোৱা নাই, তেখেতসকল খেলুৱৈ হৈছে এনে এখন গাঁৱৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা তেখেতসকল খেলুৱৈ হৈছে। গতিকে এই মঞ্চৰ পৰাই আমি ভৱিষ্যতে মানে ডাঙৰ খেলুৱৈ হ'ব লাগিব, আমাৰ গাঁওখনক উন্নতি কৰিব লাগিব, আমাৰ নেপালী সম্প্ৰদায়ক উন্নতি কৰিব লাগিব, আমাৰ জোনাই সমষ্টি হিচাপে আৰু অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আমি প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবি পোৱা নাই যে ইয়াত আমাৰ যিসকলে ইয়াত লিড লৈছে তেখেতসকলক কি বুলি ক'ম, মানে ভাবি পোৱা নাই। ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এনে এটা সিদ্ধান্তত মই সঁচাকৈ ধন্য মানিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দায়িত্বত মোক বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই, লগতে আগন্তুক সময়খিনিত খেলৰ কিবা বিষয়ত যদি কিবা তেনেকৈ সহায় কৰিবলগীয়া হয়, মোৰ ফালৰ পৰা JPM হিচাপে কিবা সহায় কৰিবলগীয়া হ'লে মই সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে জানে যে আমাৰ পঞ্চায়তত খেল মহাৰণ হয়। খেল মহাৰণত আপোনালোকে সহযোগ কৰিব লাগে, খেলিব লাগে। পঞ্চায়ত লেভেলত খেলি পঞ্চায়তত যদি আমি জয়লাভ কৰিব পাৰে তেতিয়া সমষ্টি লেভেলত যায়, সমষ্টি লেভেলত গৈ তেনেকৈ সাংসদ লেভেলত যায়। যোৱা 2-3 দিনৰ আগত